Maria, kagale ket masinta, uliyain kekegitu, malukot keketutu, hinalise pamamuri, hinay nama tastili, hausan Mia Virgenino, malukot keketutu, aldo aldo kang Maria, kagale ket masinta, uliyain kekegindo, malukot keketutu, hinalise pamamuri, hinay nama tastili, hausan Mia Virgenino, malukot keketutu. Aldo aldo kang Maria, kagale ket masinta, uliyain kekegitu, malukot keketutu, hinalise pamamuri, hinay nama tastili, hausan Mia Virgenino, malukot keketutu, aldo aldo kang Maria, kagale ket masinta, uliyain kekegindo, malukot keketutu, hinalise pamamuri, hinay nama tastili, hausan Mia Virgenino, malukot keketutu. Aldo aldo kang Maria, kilingap mo kaliwanag ng biyerni, kilingap mo maligayang San Jose, damdam ka sa aking pag-ibig at pamilagay mo, kataming kapayapaan king puso. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o
Reynaldo P. Velardo. A round of applause, please. Hello. May pagat panapon po kaya kayo. Kapangpangan ko ngan po. Ayan. Ating makaintinding kapangpangan, malapit na kayo po tarlak eh. Kota po yun na ako kaintindihan. Flores de Mayo o Flores de Maria. Siguro po rin yung kaya katamong beautiful ladies kaya ni malambat yun pong gagawan kaya ng parokya yan eh. Ako po king katedral, mag-serve ko po king katedral, may ragul ko naman king katedral. Gagawan miya po mo naman ito. Aldoldo, balanggat panapon. Bayo magumpisa yung weekday mass me, we see to it that we offer flowers to the Blessed Mother. Ingkotang, no karin nga kaya menibatan ining Flores de Maria. Itamong Pilipino, king panahon na Mayo hanggang April, May, mapali po ne. Banal be ko pong news niyang kapilan nga na. Ing heat index, 50 degrees Celsius, imagine that. Patsiyama ng orenta ka, malagnat ka. Diyos ko, mo na balo yung gawan mo. Ita pang 50 degrees Celsius. Summer time niya in May, kaya katamo po. Niya kaya rakalan ka rin nga, nakapansinan nyo after Holy Week, alalungan. Mag-swimming la, mag-outing la. Timdam ko ni Teacher Connie, Miss Del Puerto, dapat mag-out of town lang yan pero makarinig po ka niyang may ngumbira ka, wala yung kanya tsuya po. Balo yung po, no, karnya may nibatan ining kaya katamong selebrasyon ng Flores de Maria or Flores de Mayo. Anya pong minunang panahon, karin king Europa, especially in Germanic tribe, karing tribong Hermano, uling pagano la, pagan. At this time, April and May are months for springtime. Panahon, anong nuding sampaga, mibubukad-kad la. Nung dumalan ko po NLEX, papunta king Manila, akit yo puring Bongabilia, kasantingda. Ikayo po siguro, ikayo mo naman, atin mo namang miyayaliwang bulaklak, karing baleyo. Kaya ning panahon tangin niya, tayo appreciate uling mapali, malisangan, malalanat laring tanaman. Pero king Europa, kaya king Europa, Europe, akit mo laring bulaklak, ting tanaman, manyang pagalangan. At anyang minunang panahon during those ancient times, manipon lang bulaklak, ding tao, at o-offer dala ka ring Diyos-Diyosan to their pagan deities. Atin niya palang penibatang pagano, iningke katamong kapag masosyan. Dapat i-Maria, eneman Diyos-Diyosan. Anyang ding Espanyol muntala keni, sabi ning metong asikat a Mariologist, if Monsignor Sabino Venco, then kanong halos megumpisa keng Pilipinas, especially in the 19th century, 18th to 19th century, ding Jesuits, ding Jesuita, mag-offer lang bulaklak, King Biren. Atin po bang PowerPoint? Akakit, ala po. Okay. Para akakit de po ding kaya beta mo. In Flores de Mayo, ene kapareho ning Santa Cruzan. Tandaanan niyo po ito. In Flores de Mayo, ene kapareho ning Santa Cruzan. Uling yung Santa Cruzan, meto niyang event sa ating sagala. In Flores de Mayo,
pabulan niyang kapag masosyan. Flores de Mayo tradition is a religious and cultural celebration that has been observed in the Philippines for centuries. Malambat dane po kanong gagawan in Flores de Mayo o Flores de Maria ketiging Pilipinas. Pabulan. Landin po king gulot kasabi ko ri Miko, ampoy Miss del Puerto. Atin pong lugar ngayon ni King Apalit, May 1, Mamiestala. Ninong Mamiesta ngayon ng Aldo ngayon ni? Ninong Fiesta, May 1. San Jose, very good. Palakpakan tayo. San Jose ing Talapagobra. Pero bali po King Apalit, ing magpiesta ngayon ni Karela, iapong iru, San Pedro. Pansinan niyo po kaya katamo lalaking Pilipinas. Ding piyesta madalas April lang pong May la. Pansinan nyo po? Minsan pin, antimo po, Santa Monica, ing tutunang piyesta, August 27. Pero dakal pang mamiestang May 4 or May 4, Santa Monica. Keta po king banda king aray, aking Candaba, ing piyesta ng San Agustin, ating magpiestang April, atin pang magpiestang May. Pero yung tutunang piyesta sa San Agustin, August 28. Bakit madalas mamiestala rin Kapampangan ang poding Pilipino May? Ako po, dati, karing mga malaking parokya, lalo na king bandang arayat, anyang mag-apostolate ko ka rin, Patye Summer, halos Aldoldo, April, May, ating kakasal. Aldoldo po yan. Nano pong sangkan, uling Patye, April lang pong May, hanggang June, anauning pupul, harvest time. Balo na po rin kaya katamong Lolas Kenny, na kera kalan ka rin kakasalan niya, pakasal lang harvest time, uling iting panahon na atin larugong paghanda ding pamilya. At itamo atin tapang celebrang Vigilia de Espigas. Bali po na ning Vigilia de Espigas, panahon niya naman ng pupul, parangal king pupul. Anya pinating Flores de Maria, anyang minunang panawuning pupul, darawon talaring mga lagong sampaga, kingindong birhen. Dapat sana, lalo na karing komi, ang mag-offer bulaklak king birhen, ating mas malagong bulaklak, adarawon kingindo. Ananing metong a spiritual author, we do not only offer flowers to the Virgin, because flowers may soon be withered. Nanong buri sabihan, ding sampaga nga rin, datanging oras, malanat la. At duwangaldo, at lungaldo, ang yang diligan mo din, malanat la. Dapat kaluguran kong kapatad, ating migit, malagu, masanting nga bulaklak, ing malyari tangi daon kingindu. Ding panalangin tamo. Sana ning metong sabi ning metong spiritual writer, every Hail Mary, ini brother, datalan niyang rosaryo, every Hail Mary, napangadyan mo nga na, you are offering one spiritual flower to the Virgin. Kaya yung anyapin yung komi, bayo kayo mag-flower offering ng gawan nyo, magrosaryo kayo pa. Magrosaryo kayo pa. Bakit? Uling spiritually, you are offering flower to the Virgin. Naning rosaryo, nagsasabihan tamo, it is a garland of rose. Rosarium, king Latin. Garland, garden of rose. Anya pala retang batking Romang rosaryo. Apasin nyo po ang ating batking Italy, Mulia, pagdala na kang rosaryo, no kabanglo. Retang kulay maluto. Gawala ka rin rose petals, ding pabanglo.
Uling balang Bapu Maria. Sampagalang yampang kingindo. At lula pong bagye aburi kong idake kaya kayo ngeni. Mumuna, the historical background of Flores de Maria, Nonya Menibat. Kadua, biblical reference ning debosyon taking indong birhen. Ating katlo, spirituality. Na ano mo, ing epekto na ning pamagdebosyon tamo king birhen, king aldoldo tang pamibiyebye. O ita, importante ya po ita, Pota po kabudta mo magrosaryo, mi babayo yung biyeta mo. Ananing netong santo, you cannot continue praying the rosary while you are sinning. May kanuwason dong pangad dyan ng Santo Rosario nung may kakasala ka. It is either you stop praying the rosary or you stop sinning. Mamili ka. Tuknang kang magrosaryo o tuknang mong may kakasala. Foto, ding panalangin, ring rosas, a spiritual, adarake taking birhen, lanat nala. Ika, sister, potang ating maglolo kaya ka, kaibat. Dinina na kang sampagat, lanat-lanangawan mo. Ibabalik ko po sa kanya. Miya mo siguro, tampaling me pa kayo. Sus Mariosep, ikayo po mga pilala po rin, at talasawa ko po. Pilano po rin asawa yun. Pilana ko pong banuang kasal. 70 years na ko pong kasal. 50. 50 years na ko. Mabiya pa po yung abeyo. Opo. Anya pong magloloya kaya kayo, mag-offer yan namang bulaklak kaya kayo. Opo. Pagkanta na ko pong aldo-aldo. Hindi po. Ale, wala ako. Pagkanta niya namang aldo-aldo. O ano mo pong kayo, ano mo po yung madalas ngayon po kasi sikat rosas, kareng babay, Ang poretang mga ragula bulaklak, retang yellow, sunflower, balo nung miso, siguro tatanggap yung sunflower. Ya kasi sunflower seeds laring tatanggapan ko. Mananla mo po rin madalas sa bulaklak, bibigyan na, riregalo na ng asawa yung kaya kayo. Rosas. Roses mo rin po. Kay ba't bawan-bawan mo pa, Isip yung po ata, gagana kayo po itang panahon na ito. Bibili yo po yung altar. O, trivia. Trivia, Aga nakakik sinabi ng na ring rosas, potang binyenong ning asawa na kaya, bili no king altar. Geni po ito nagagawan ding bayong kakasal ni. Balo yung baking kasal, potang kasal kayo, nalipangin Eka pa pwede. Bali yung puking kasal, kayari na ning seremonya na ning kasal. Nano po yung taulindili. Nan taulindiling parte ning kasal. Kiss the bride, Ali, itambalan tabo po kiss the bride, Bali po yung tauling seremonya ning kasal, inquire, maggantayang dalit king birhen. At kaibat, itang bulaklak, adadalanan ning bride, ning babayi, i-offer king birhen. Kasanting po, anyang kinasalitang kaluguran ko, sanabi ko yan ning gawan mo. O makanano na ako, wala na akong bulaklaking reception na Pagawa ka, duwaya ako. Manong naman po nung i-offer king birhen, potang makona kayo, kunan may pasibayo. Offer talaring mga lagu, mga santing para kay Indo. Yako po, igatang Pilipino, ausanda katamong Pueblo Amante de Maria. Ale? Pueblo Amante de Maria. Balo yun ang busibin ni taking Espanyol, balayan, malugod, kang Maria. Anya minsan sabihan da rin alwa sekta kaya katamo, alwang relihiyon kaya katamo, ating Katoliko sa sambanding birhen. Sabi sa Tagalog, hindi siya Diyosa, nanay namin siya. Indumiyeng birhen. Anya,
offer mila kaya ding mga lagong sampaga. Historical basis, ala pong PowerPoint, atin po, patse po sabihan kecho yan, yan, historical basis. Makananyang miras king Pilipinas, ining Flores de Maria or Flores de Mayo, iting tradisyon dela dereng Espanyol kay katamo. Uling, ilaring migdalahing Katolisismo kay katamo. Lima ng dala ning milalabas sa banwa. Anyang datanging Christianity kay katamo. Metong karing mumunang larawan, amibiye, maliban king Santo Niño, yapining larawan na ning Birhen, karing Pilipino. Anya emuaywasan, balang lugar, keti Pilipinas, tungkol langan makalagyu langan king Birhen. Lenyo po ding mga ragula, balen, keti Pampanga namo. Ing San Fernando, ang diyang San Fernando, ing patulunan mi, ing parokya, makalagyuya dati, king Birhen, Our Lady of the Assumption. Eta, napakalaot pa, kaya nang mabalakat, ing larawan, Birhen ya naman, iya pong grasya. Makatadwa ko pa po ata magpiesta Ita pong, pebalo ko po kasi itang February 2 June 9 po ang pong February 2. Then po kaming magtao mabalakat makuwal tala. Kami po, kalulo kami mo niya, minsan mo yung piyesta kami. Lenyo po yung Birhen na ning Dolores, Our Lady of Sorrows. Adwala naman piyesta. Biyernes Dolores, ang pong September 15. Baluyo po king napon. May kipamiesta ko. Karin king Minalin. Santa Maria Minalin, may piyestala. Makatadwala pong magpiesta. April, last Sunday, parangal king Birhen. Ang popong December 8, parangal yan naman king Birhen. Immaculate Conception. Anya makanyan namo, ing lugod da ring Pilipino, ding kapangpangan king Hindu. At ikatamo, atin tapaping Birhen de los Remedios. Patrona na ning Pampanga. At ing patroness na ning Pilipinas, adwala, Immaculate Conception, ang poing Birhen ning Guadalupe. Parangal langan king Hinduren. Anya pinita mo, malapit tangan karingimata mo. Dela de Kenny, ing Flores de Mayo. Sapat para king meto nga Pilipino, ing mag-oper yang bulaklak, misan king Birhen. Pabulan niyang mag-offer. Pabulan lang mag-offer ding komi, king Birhen. Pwede namang misan mong Aldo, o Parumingo. Sapat para kay katamo ito. Para kay katamo, hanggat mayayari ing pupul, sasawang mag-offer king Birhen. Bali po kasi niyang minuna, ring pagan, ding pagano, aw santamo, when they offer, they are asking for good fortune, good harvest. Patse mag-offer lang bulaklak, sampagang pong pupul, mga dila na sana kintutuking banwa, masanting pa si bayong pupul da. Kaya katamo, makanta ba? Makanta ba yung burita mo king Birhen, anya mag-offer tamo mo, pauli na ning pating kanganyaran king Indo. Anya mo naman lalapit na king Birhen, uling balo mo, masikan niya king anak na, king Birhen. Makanta mo po ba, kababo, ing kaya katamong kasalpantayanan king apong Gino, at lugod king Indo. Yan yung masakit ka rin Pilipino. Ing masakit karela, gagawan da ng genie ing Birhen. Bali po yung genie, magical. Lawen nyo po rin mumunta, lenyo po, nano na rin sikat, apupuntalan, a shrine, king Pilipinas. Kanino lang makalagyo, maliban kang Padre Pio, king Birhen. Munta ka banda Manila, Chukening Antipolo, Rizal, Birhen. Munta ka banda Norte, at Ching Manawag,
ing birhen. Anya madalas ding Pilipino, pota mong may sakit la, o kaya naman mag-board exam la, o kaya naman natilangan nyaran, magdeboto la king birhen. Masanting naman po ito. Pero potang mayari na ka rin, hindi busyon tamo, potang birhen, genie niya mo. Na potang napigkalob ning birhen, ning paadwan mo, potay nakamag-offer sampaga king birhen. Baliw po aking katedral, ating metong nga matuwa, babae, mga 80 years old ne, balang February 11, balang 11, naning bulan, papadalayang bulaklak ketang larawan ng Birhen ng Lourdes. Ang gaking meteyo, itang matuwang itang gangeni ring anak na sinduda, mag-offer lang bulaklak king Birhen ng Lourdes. Baloyo po, ako niya, medyo ating ko namang malapit karanasan king Birhen, uling at luna la pong banwang miyasawa rimako, ela pa mikakayanak pangane ko po. 1994 ko po may panganak, pero rimako miyasawa la 1990 pa. Balada yan may kayanak rimako. Ang gana kisabyan na nga po ko, magdebusyon kaking manawag. Anya banwa mamunta kay manawag, balang December. May panganak ko po November, balang December mamunta kay manawag. Hanggang yaning maragol na ako. Uling panwalan ko, karing panalangin ng Birhen, karing sampagang dinawon mi king Birhen. Meramdaming panalangin mi. Alwaing Birhen yang Mami Grasya. Andyang inlagyo na ning patulunan nyo, Our Lady of Grace, mani batan ning grasya king Birhen. Ing grasya mani batan king Diyos. Malino dapat po kaya katamo ito. Ing Birhen, instrumento yamo. Wari, kayo makanyang kayo naman. Potang bisa kayong mag-swimming or bisa kayong lumibot, magpaalam ko kan tatangyo, diretso. Nanong gawan nyo, puntalan may ale. Sabihin mo na kan tatang, diyan na akong pera. Kay ba ti tatang mo, ay mamu kabang mamangang kayo, sabihan na, o niya tinyatang burike ka. At potang imamu yan ang menyad. Diyan na. Anya lalapit kayo king Birhen, kayong anak lalo na. Don't hesitate to love the Blessed Mother. Uling ngayon manasambut Jesus king lugod na, king imana. Ingo oferta mo, katiting mo. Katiting. Nano ing pwede tamong panibatan, no? Kaning Bible verses. Nano yawaring role na ning Birhen, king Bien na ning metong nga Katoliko, king kasalpantayanan tamo. Manibat anyang tina, ing kanong Bien na ning Birhen, the life of the Blessed Virgin Mary can be summarized into 4 words. The life of the Blessed Virgin Mary can be summarized into 4 words. First, fiat. Fiat. F-I-A-T. Fiat. Na ano bisa ding fiat king Latin? Tango. Yes. When she said yes to God. Ing buo ng biyening Birhen, buo yang biyening pamanangu. Anyapin kaya kayo balang magrosaryo kayo, nano yung mumunang misteryo, karing joyful mysteries. The Annunciation. Naning kwento na nito, ating metong kaya nakanababaying kalupayo, tinanguya king Diyos. So that's the first instance na in Birhen, megin ng parti ng kaligtasan tamo. Tangu, fiat. In kaduwang, dake, naning bien naning Birhen, Magnificat. Magnificat. Kakanta-kanta tayo po yan. Bali yung Tagalog yung Magnificat.
Nanuya, ang puso ko'y nagpupuri, ne sister, ang puso ko'y nagpupuri, ing buong biyena ning birhen, alayang tuknang pamamye kapasalamatan king Diyos. Masagling pasalamat king Diyos, potang ding panalangin mo, mararamdam la, yare. Potang mi pasar ka, uling menga di ka, sagling pasalamat. Pero, pota punging panalangin yu, itangan niya ran yu king birhen, king Diyos, makanita yung resulta, agyuyu pa kayang pasalamat. Agyuyu pa kayang pasalamat. Potanging biyeyu, balamo mo, alane king plano. Anya ita mo, we should differentiate blessing from grace. Our Lady of Grace. Blessing from grace. Na ang pamyaliwanan ng blessing, king grasya. Blessing are most of the time tangible things. Blessing niya ita. Or when what you expect really happened. Blessing niya ita. Example, mag-board exam ka. May nga di ka, may pasar ko sana. May pasar ka, blessing niya ita. Ating kang sakit, may ka-cancer ka, may nga di ka. Kumayap ko po sana. Kinayap ka. Blessing niya ita. Dakal ka utang, ating kang utang, may nga di ka sana po. Bayad ko la rin utang ko, may kapera ko. May kapera ka. Bayad mo la, blessing niya blessing niya ita. O niya po yung grasya, nani yung kalam. At mag-offer tang flower for our grace, for grace. Simple mo, in grasya, in kalam, mas malalam yun. Anya ilag yun na ng birene naman, Our Lady of Blessing Our Lady of Grace. Nano niya po yung grasya? Simple mo. Potang mag-board exam kami, nga di ka, pero kami pasar. Pero, andyan kami pasar. Masaya pa mo rin disposition mo. Rega klase mo may pasar la. Pasalamat at least may pasar la. Siguro next time ako naman. Patse, libutan na ng kasakitan, malino pa mo rin kaya ka, yung grasya ng Diyos, blessing ito, grasya ya, mas malalam, maguyat. Anyapin maski potang may busted ka, king paglolon mo, makapag-flower offering ka pa mo rin, grasya ito. Number 2, ating kang sakit cancer, mga di karugo, sana kumahayap ka. Pero ang nakalambat, karugo kakayap. Pero, ang diyang kakakayap, ka magberat, parin kayo po rin masakit, mabayalan Positibo pa mo rin in kaya disposisyon. Ka manrugo kakayap physically. Pero kinayap ka puso, meging kang mapanalangin, mapakumbaba. Grasya ito. Potaragong ating kang pamangailangan financial. Waman, mo nga nagadababayaran ng pamangailangan mo. Pero, potang ating linapit keka, manyadsaw, maski ka ating karagong pagdalanan, agyum pamuring bagot, at sumaup, po blessing ita, grasya ita. Anya nanuman daralanan tamo king biye. Ang diyang magkasakit tano. Tamo mo mag-offer bulaklak king birhen. Potang masaya tamo. Nuni maski maplas at mapayit. Uyting katlo ng dake. Ning biyena ning birhen. Stabat.
Kakanta-kantaye po yan Patse Holy Week, Stabat Mater. Naluya po sabi ng Stabat, makatalakad. Makatalakad. Stabat Mater Dolorosa, indung malumbe, dapot makatalakad. Baluyo po nino po keni ring, siguro rin nga anak eda na baluan niyang patendey Ninoy Aquino. Albenye king YouTube, kayong anak, baluyo bang in Ninoy? Anyang iburol de king Santo Domingo king Manila, ing patulunan po rin, Birhen ng Lanabal. Baluyo bang ede masyadong lininis sampong minikap? Ede man po lininis, nema, tinutok de pa yung camera, kitang lupa ng Ninoy Aquino. Bugbog sarado yan pong maraya. Ating peka masanting at tagpo ka rin. Potang akit may manang Ninoy, mabiya pa po yung manang kanita. Isipan tamo mo. Ikatamo potang kematenying metong ngay maglipasag yan Ang popang mabubunsul Pero yung manang Ninoy Aquino, makatalakadya ka rin ang pong manangis Pero mabubunsul. At anyang kitangande, bakit delininis ing katawa na ning meteng Ninoy, nga nang sinabi, buriko, akit ning mabilog ayato, nga na ning ima, ingge warak ing anako. Katapang nga ima, katapang nga indo. Balaming birhen, may natili yang makatalakad, lalam na ning krus. King oras sa ini, mas manyaman na yung matudtud ang pong makayerkon. Pero mas pinili yung pamuring makiramdam ang pong muntakeni, ang yang rugong malisangan. May natili kayong matapat at makatalakad king devotion yu. O yan, ding bulaklak aburina ning indo. O rending flowers, kailangan tang i-offer king Birhen. Alwa mo retang sampagang malalanat. Kung po sasabyang ita na mag-offer sampagan, siyempre symbolic la rin of our love and devotion. But more than those flowers are our love and devotion to the Blessed Mother. And because that devotion impels us, inspires us to follow Jesus closely. Anya, ika yung komi, nanu yawari, in kaya kayong moto, ad Yesum per Mariam. To Jesus through Mary. To Jesus through Mary. Kapamilya taning ima, papunta king anak. Kasuelo yo po kaya kami rugureng komi mi dati niyang anak kami do ko komi pero magatin kong flower offering may gila naman si 50 pon 30 ngeni 5 na lamo absel la pare nga 2 at luna lamo metong maglid metong magibat metong magoper. Nga palakpakan tala po rin komin Sana sustain you in grasya ngayon. Sana day 1 pa mo kasi yan At ikaw pang 30 days. In devotion nyo king Hindu. Annunciation. Katlo, nanyo muna Fiat. Magnificat, Stabat. At pila tandareta ating metong konservabat. Conserve. Naning konservabat. Di ba sinabi na ng Ebanghelyo, anyang sinabi ng Simeon kayo, Candelaria pakamamasa. Ing salo mo, mayakdak yang sundang. Na nga naintindihan ng indong birhen. Nanong sinabi ng
Ebanghelista, San Mateo, ampoy San Lucas, sininop na nga niti king puso na. Sininop na nga niti king puso ning indong birhen. Potang eyo ay intindihan ning malalyari king biyeyo. Potang daralang kayong pagsubok king biyeyo. Potang maplas at mapait. At balamo mo ay nako bisang mag-offer pang mabanglong bulaklak. Ingagyuyo nang i-offer king birhen. Balamo mo bulaklak na nga palya uling mapaiting daralasan yo. Eko migaga na ka. Ay intindihan na kayo ng Hindu. Uning ang giyang yaman, sininop na nga niti king puso na. Anyaking Biblia, ingaus taking Hindu, the Rose of Sharon. May manaintindihan na ano yung Sharon. Imbaliyo po kanyang Sharon, itang kaye. Balutin. Baliyo ka lang Sharon, tang ayal niya po itang patalastas ng RC Cola. Balutin mo ako po, tayong baluyo mo po. Sharon, itang pamangan. Pota pong piyesta rin mag-Sharon, ha, yun Ali, bali po yung Sharon, metong yung lugar king Middle East, specifically king Israel, metong yung lugar matabayng gabon at mabungalaring tanaman. Anyausan tayong Birhen Rose of Sharon, uling kapamilya, ewari, baluta mo, bayong mikabunga, naning mo muna, sampaga, flowers, Maria, yapining sampaga, Jesus, yaing bunga. At ausan tayaring lily of the valley. Bakit? Yakaning peka malagundili. Balo yung puking philosophy, ing maganda, ampo ing mabuti pareho la. Example, king English, we say, good morning. Pero king Tagalog, nanong sasabihan tamo, mabuting umaga, tamo po, ali. Nano, magandang umaga. Pero king English, good yale. Dapat tewari, sir, mabuting umaga, ali magandang umaga. Ali, para kay katang Pilipino, lahat ng mabuti ay likas na maganda. At ang lahat ng maganda ay dapat mabuti. Hindi lang mabeauty, dapat mabuti. Anya yung birhen, offer tala rin mga lagong bulaklak, uling iyaman, malaguyang bulaklak. Nanong pikanta-kanta tamo, nga tamo, King Trinidad ay sampaga ka. Bali po yung kantang ita? O birhen sidsad king linis. Bali po yung kantang ita? Akalingon nyo niya po. Balo ya po ita, kanta tayo. O Virhen, sidsad, king linis, leguan muwa. Katas na po. Lang kaparis, igagale, rakang pilit, detang maldang, Serafines, O Virgen, Madre Milagrosa, King Paraiso, balude, ay rosas ka, King Trinidad, ay sampaga ka, Virgen kang kaligaya. Nanuya kaming birhen, balayo mo galang, komi kayo mo mag-offer king birhen. Ali, anya mag-offer ko king birhen, uling yung birhen, minuna na nang in-offering sarili na. Pakyapusan taya mo. Anya ding bulaklak o offer ta kayo, baka kayari kagulot tamo o offer na lang mo naman, King Diyos. Pota sabiana, sister po rin ko pulag yun ay nakapulag yun. Ora.
Sister Nora, Cora. Kaya bigay po Sister Marisa, king Assumption. Sabihan ko po kaya. Siguro, pag-offer ko pong bulaklak kanyan, sister. Ala akong dadala ni Wala pong bulaklak. Kita po po tating kay Santan. Bali po king Assumption, ating kamiring flower offering. Yan balo dari ma'am. Balang abak Pachemay, king Assumption. Imiko, may garalya ka rin. Imam Connie, may garalya ka rin. Ang poring anak na ma'am Connie. At di ba magaral Assumption, Kenny, alana. Balo yun po nanggagawan da rin alawa nung alalang dadalang bulaklak. Mamagot lamong white angel ketang garden me. Kay ba't yung offer daw? Pwede po ito. Kempong katedral, ating mag-offer ka rin. Yellow bell. Laking kain na garden. Tanama, nalaya po siguro panyaling rosas. Yellow bell. O niya po yung mapalakpakan tayo mag-ewaning kayang i-offer. Ba't niya buking garden nyo? Alaya po kanong akit, ngeni po ima. Opo, ne. Malambala po, biyede ning bagyang nga rin. Mga 15 minutes. Mga bit kayo po yung altar. Ang diyan po nga lang flower offering. Ita po. Palakpakan tayo po pa si Bayi ima. Eyo balo! Eyo pala balo, kagulot yu. Ding sampagang in-offer yu, ing birhen, o offer na laking hapong gino. Ding panalangin yu, sit-sit yu king indu, uling idala na la, king gino. Sana, iting magintang pananaw, kaya beta yung birhen, king pamaglak beta mo. Ewari, king Biblia, ing birhen, magremedyo neman talaga. Balo yung kwento nga ita, ing mumu ng milagro, agewa na ning Gino. Nanuya po, king meto nga, kasalan. The water turned into wine. The first miracle of the Lord is a miracle with his mother. Ikit ye, ing mumunang milagro ning Gino, kaya bene inindu. Nanong milyari, ala ng alak. Anya minsan may bugkong magtampo kang sanuan Ot karakal na pwedeng sabihan ng birhen. Pasinan niyo yung Bible, malagad yang magsalita yung birhen. Malagad mo. Bala mo ata makatadwa mo, itang metong anyang pantunaning anak na. Ot gewayo kako ini nga naking anak na. Pot anyang kasabi ning anak na ing kadua, anyang sabihan na, ala ng alak. Diyos ko aking sinuot yung Bible, karakal na pwedeng sabihan ng birhen, o tita pang ala ng alak. Nung damdaman may kindalan ta, daramdaman niya yung salitang ala ng alak, karing lasenggu, ala ng alak, ara. Pero kay bat na nung sinabi na ng birhen, karetang magsilbi, do whatever he tells you. Gawan niyo yung sinabi ng anak ko. Na naman sinabi ng birhen, gawan niyo nung nanong sasabihan ko kaya kayo. Yung sinabi ng birhen, nung nanong sasabihan ng Jesus, yang gawan nyo. Tutukyan tayong yapak na ningindu. Mag-offer tang sampaga, uling yung birhen, minuna ng mag-offer king apong Gino. Ngayon po ba, ating ko pa pong 6 minutes. Spirituality. Nano naman ngeni, ing burina, bubunga na, ning Flores de Mayo king bieta mo. Mumuna ng dake, dapat ing Flores de Mayo, palalaman na po ing lugod, debosyon nyo king Diyos at king Birhen. Sana, ding anak kababay nga reni, pakyapusan ding Birhen, king kalinisan. Ding anak kababay nga ini, pakyapusan ding Birhen. Baluyo po ngene, maski ka rin kaya nakan
na pong kauso ing suicide. Daramdaman nyo naman siguro king news, kadakal na magpakamate, lalo na kay nakanlamo. Eko po balo ka rin yung sinulong na king edad. Kanita po wari, malagad mong malagad yung damdaman me na ating magpakamate. Namong kalagad, king baryo, siguro king apulong ban mo, misan niya yung damdaman mong ating magpakamate. Ot ngeni, bala na ngalto, king balita, king eskwela, king dalan, babalita dating magpakamate. Kera migbikti yarugo, minom yang Clorox. O kaya minom yang pamate dagis. At abalo mo karakera kalan kay nakanla po. Sana ikatang kaya nakan ngeni ayapusan tayong birhen. Mo balang may karin tayo lalapitan. Lalong migit potang atin tamong matibe, mabayat, daralanan. Limo brother kasantining rosaryo na kaya kaya rosaryo ita. Kangapo mo. Na? Kangapo, balo na kanya makapagrosaryo iapo mo. Balo yu po ako tang okay meto nga pari. Pota po bang magrosaryo dapat ariyan me. Balo pimpekibat nakako ali naman Anti mo rengaduang misteryo. Pangadyan mo habak. Installment. Malalyari po ba at bali po king seminaryo ting kasebyan ka dito. Potang mi patudtud ka. Bali po yung pamagrosaryo. Potang makakera kang mga de. Minsan, mi patudtud ka. Ale? Mi patudtud ka. Minsan may manayari. Isasabihan da kanita kaya kami seminaryo. Pota ka nung may mga di kang rosaryo, mi patudtud kayo may ayari. Ding anghel ka no'y sundudang manalangin para kaya ka. At least mo, mi patudtud kang manalangin. Ing tatauli mong tatalnan, bayo ka metudtud, rosaryo. Kasi ding anak niya ni, kagising dangabak, at ikanong meto nga maglolo, ketang meto nga genie. Buri ko po, maging ko po, kasi paglolo ni, kaluguran, buri ko po, ing buong atensyon na ning jowa ko, ning paglolon ko, kakungan. Buri ko po kagising ng ngabak, ako po yung mumuna ng akit. Bayo ko po, bayo ya po matudtud. Buri ko ako yung tatal na ng tauli, ako yung atsyong isip na. At pota pong, ala ko king panlalawe na mga tarantaya, ana ning genie, sagli mo pala yung panalangin mo, inganyaran mo. Sige, pagkalob ko, megi yang cellphone. Bakit? Ding kayo nakangeni, nanong mumuna talal, uminanta mo. Nang mumuna tang lalawen, neng kagising tangabak. Cellphone. Nanong taulita mong lalawen, bayo ta matudtud. Cellphone. At potang imiikit, at yung kilabesa mo, mga taranta ka. Mga pag-aaga ka pa. Kanya pong misa na ako. Maka-e-bike ko po kasi lulub balo ng mamyan. At tuna ako po ketang araw ko na ning assumption, ketang unisite, kalingwang aga na ako, ala yung cellphone ko. Ang diyang mali na ako, minuli ko. Mibalik ko. Makanyan mo naman kaya, potang yung rosaryo, talnan. Karing kaya nakanyeni, ugalian yu. Maglaging rosaryo king bulsa. Andyang no karing komunta. Ako niyang magaral ko. Ako ketang bag ko yung rosaryo, ketang kay kong makanyan. Kilalakwan tayo Patse kakarog na ako. Apisan ko ning kay ko kanto. Ana ning metong, nanano kaya, mag-report kami. Kanyang-kanya ng kaya na ako. At siya po kasi kimbol sa kanyang-kanya ng kaya. Manggatal kaya, Marine, kay marine ko nabalo tsaka ning rosaryo ko. Mama Mary, sopan mo ko. Iga yung kainakan, gawan niyang habit ito. Ko mama ko kimbali. Na magdalang rosaryo king bulsa. Sabi napin itang metong nga patalastas, paghawak mo ito, wala kang talo. Pota po biring balo yun ni Ali.
ing rosaryo. Patse tatalnan mo ing rosaryo, may ngari mong tatalnan mo na gama ting birhen. Lumalam sana ing debusyon taking Hindu. Kaduang bagi, ing pabulan, agagawan tamo, nakatamo mo kukonekta king Diyos. Kukonekta nakatamo naman ka rin kabaryo tamo, ka rin kaparokya tamo. Kasi balang mag-flower offering tamo, manong naman nung ikayong adwa, ning komi. Anya karakal tamo po ngayon ni Kene, mag-offer tamo king birhen, karing sampaga. Lalong titibing pamibuklod tamo. Anya nang sasabihanan ng Father Patrick Peyton, the family that prays together, stays together. Balo yu po, anyay da na balong rin nga naking magrosaryo, uling alane king Channel 5 itang patalastas sa ita. Aga na kaya po niyang malatita mo, aldoldo, patalastas de. Family that prays together, stays together. Anya di nga anak kanito, biyasa lang ang magrosaryo. Ako po may kumpisa ako mo ka rin black rosary eh. Kasi muna kaya rin yung pamagrosaryo, ating sopa, 10 spaghetti, magipagmerienda ako. Pero ka rin kung may biyasang magrosaryo. Sana po, king parokya ng Apong Grasya, ding ega na ganang mag-offer bulaklak, misasan metong lang. Ala pong silbi, ing mag-offer tang bulaklak, nung miwatak-watak ta naman. Alang silbi, ing malagong panalangin, manibatan king asbuk, Pota balang Babu Maria, balang Santa Mariang pangadyan mo, kasiran naman kagulot ing sasabihan mo. Alang silbi, sana ing panalangin, pisan meto nga nakatama. At ing katlo, sana ing Flores de Mayo, turuana nakatang makiyapos king Birhen at kang Jesus. Maging kayong mapagkumbaba, magana ka, ampong susuyo karingaliwa. Bakit? Ulinging Birhen, sinuyo ya naman nali. Anya nga balo ng mabuktot yung pinsana. Wari po, anyang belita na kayo ng anghel. Kamaniwala, o yung pisan mo, 80 anyos na May buktot ya po. Nanong gawa na ng Birhen, nanong sabihan ng kasulatan, malagwayang minta king pisa ng Santa Isabel. Mapila na kang banwa. 76. 76. O mo misa na yaldo, pepakit yung anghel ka, buktot ka nga na. Bisa ko pa po. Alina, sila na kong asawa eh. Opo. Laya po nga. Sa bagay po, yung birin na laya ng mga asawa kanta. Buli sabihan, isa no se, jowa ne pa. Pero, kasi po masakit ing magdalang tao, ing mabuktot. Anya siguro ing Birhen, anya nga balo ng mabuktot yung pisa na malagwamin tayo. Pagsilbiane. Pero pwede nga pagsalbian. Bakit? Pwede yung magmaraguling Birhen. Ako yung imaning Diyos. Dapat akong pagsilbihan nyo. Ako yung imaning Diyos. Akong pagsilbihan nyo. Pero yung nagawa ng Birhen to, iyang minu ng migsilbi. Anya pansinan niya, madalas, patse papakiting Birhen, makatapakya. Pansinan niyo po ita, ring larawan ng Birhen, lawin niya po yapong grasya, makachinera siya ata. Po akakit yapong grasya, makachinela siya. Pero apparition ng Our Lady of Grace, apparition niya or tradition niya, painting niya or image. Pero ring apparition, lawin ng Birhen ng Fatima, makatapakya. Ing Birhen ng Lourdes, makatapakya. Medong karinganyaranan ng Birhen, ing kapakumbaban. Ampo pang pamagserbisyo, karingaliwa. Kapwedeng magdebusyon king Birhen nung mapagmaragul ka. Ing Birhen, makakorona yang pero man may nyurod korona, niyang mabiya. Nune magsilbiya. If you really love the Blessed Virgin Mary, love the poor, love the little ones, the least, the lost, and the last.
mayayari king pa mag-offer bulaklak king obraning komi. If you are real children of Mary, do what Mary did. That is, to be humble, to be compassionate, and to be loving to other people. Pota kaluwalta, ken yati magpalimusketa, akalingwantanangan, sinim bata pala. O yan, inganyaranan ng birhen, apusan tayo, king kapakumbaban, lugod at pamanyuyo, bangalapit na katamo, king Ginoo. Second to the last, mag-extend ko po 2 minutes na mo po. Anong pong oras yung misa? 5, sige po. Mga 4:59, yarita na. Joke. Anang St. Francis de Sales, basan tayangan? Let us, may patuntod na yata yung kaya katamong kahay. Tagapindot. Ayalayo. Ayana. All together, let us read. Let us run to Mary, and as her little children, cast ourselves into her arms with a perfect confidence. Mula yitangan, palapit king Birhen, king Ima, at may ngari mong mga lating anak, ibalot tala, dinggamat tamo, kaya. Naamburi na sabihin nito, eko po balo nung hanggang eni makanini ko po. Ako makanini ko po. Baskino ka rin kumunta, kauli ko bale, mumuna akong pantunan, ima ko. Antima, siguro, eko po balo, ala na ako mang kailangan kayo. Itamong balo, ungat suya ima ko. Maragul ng bagay. Itangan pong Katoliko. Eyo po pakiramdaman masyado rin alawang sekta na masyado tang malugod king Birhen. Basta kailangan tamo, pulay tamo kinimata mo, kingindong Birhen, uling kaluguran na katamo. Anya mo naman mag-offer tamong bulaklak, uling kaluguran tayo. Andyang malapang bulaklak rin sa luwan mula para king kaluguran mo, ale, sapagkat walang mahal sa taong nagmamahal. Ing matang malsinta, mapagkalubya. Ing matang maimot, makwentaya. Ing Birhen, makanita. Nakatapag kaymutan, uling kaluguran na katamo. At kintauli, last, migit ka ring sampaga, patukitala ding panalangin tamo, at ding sarili tamo. Pota sanang mag-flower offering, kabang lalapit king Birhen, sasabyan tamo, kaya beda po rin yung bulaklak, patukiyo po ring panalangin ko. Idalaye po yung sarili ko. Ilapit yo ko. Kingapong Ginoo. Maya pagat panapon po. Ayan. Thank you very much, Sir Reynald. Indeed, sana po natulungan tayo ni Sir Reynald na malaman yung halaga or importance ni Mary sa atin during this Flores de Maria. Kasi for me personally, itong month na to, isa siyang way para mas makilala natin si Mary, and also dahil meron tayong daily rosary and flower offering, magkakasama-sama tayo dito, mas makikilala natin ang bawat isa.
At this point, we would like to award a certificate of appreciation to our dear speaker. Allow me po to read the citation. Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City, Pampanga, awards the certificate of appreciation to Reynold P. Velardo for sharing his knowledge and expertise as the resource speaker during the opening of Flores de Maria with the theme Kang Maria, Gagaleket Malsinta, given this first day of May in the year of our Lord, 2023, at Our Lady of Grace Parish, Mabalacat City, Pampanga. Signed, Dr. Ricardo Ornalo Jr., PPC Coordinator, and Reverend Monsignor Jose Yulacap, Parish Priest. May now asks Sister Nelia Magat, the Children of Mary Immaculate Advisor, and Miss Missy Marcaida, Children of Mary Immaculate President, to award the Certificate of Appreciation. Again, a round of applause for dear speaker. Once again, thank you very much, Sir Reynold, and may the teaching that you have provided us today may be brought beyond the four corners of our parish and live it out in our daily lives. Thank you very much also for our dear participants for today. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. So sana po, hindi lang po May 1st tayo magkikita-kita because Flores de Mayo is a long month activity. So sana from May 1st to May 31, magkita-kita po tayo here at our parish. So at this point po, we shall now prepare ourselves for the Eucharistic celebration. Kilingap mo, Panginoon aming biyeni. Kilingap mo, maligayang San Jose. Dambak mo sa akin kami, at pamilatan mo, kami kapayapang puso. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang San Jose, lilingap me i Jesus, King lugod mong maula, meging tune kang bante ning sala. Kasintian, kalulong karpintero, Kasintian, maligayang San Jose, obrang mayap tepat mo, obrero nindilu, obra at panalangin dinaulo. Wala ka
pakiramdaman niya at tukyan.
Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino, malukot, kekeng tutu. Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ket malsinta. Uling yahi, kekeng indong, malukot, kekeng tutu. Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino, malukot, kekeng tutu. Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ket malsinta. Uling yahi, kekeng indong, malukot, kekeng tutu. Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino, malukot, kekeng tutu. Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ket malsinta. Uling yahi, kekeng indong, malukot, kekeng tutu. Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino, malukot, kekeng tutu. Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ket malsinta. Uling yahi, kekeng indong, malukot, kekeng tutu. Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino, malukot, kekeng tutu. Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ket malsinta. Uling yahi, kekeng indong, malukot, kekeng tutu. Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino. Kilagyunig pa po ng anak po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana, kening pa makilaban ni.
Antabayanan mo keng salang sangking dewa kaning mapamirayang demonyo. Pag-amo-amo mikeka, king lupigan niya sana ning Diyos, at ika prinsipi ning eherstos ning banwa. King upayang tinggap mo king Diyos. Patulundungane king infierno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiranda ring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. Kristo. King Aldo iti pagmasusyantaya ing kapiesta ng San Jose at ing Lunis ning kapat ng Domingo ning pamanyubling Mebye at antimorin ing pamamuklat king Flores de Maria king pamagdebosyon kang Birhen Maria. Panandaman tayo po ing presensya ning Ginoo saltamo at bang maging mabungaya at makabaldugan ning kiyakatamong pamagmasusi, agkatanda kayong magisan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensyones kaniting misa ilapin puring makatuki. Kapasalamatan da puri Leonardo Mendoza and family, Floro Dizon birthday, Marvin Raymond Baldimore, at King Kebaitan Dapuri, Christine Lacson, Cristiel Juanite, Susan Sioponco Vicente, Lourdes Cabigting Cruz, at para kaming makapasubaling kapag nasandari Josepe Pehison, Elmerlet Villarosa and family, Remedios Castro and family, Luz Biminda Dungka, GR Bank Credit Department, officers and staff, safe travel. Roberto and Daisy Perez, Alvin Macalino. At para karing malagwang kapaldanan dari Joel Miklat, Aurora Bautista, Sarah Parker. At para karing kaladwa dari Clarita Rufino death anniversary, Placido, Nicolasa, Renato, Florencia and Enrique, Sopronio and Eugenia, Juana, Carmen, Lorenzo, Joseph, Jeffrey, Catalina and Jose, Eliseo and Teresita, Felix Sr. and Esperanza, Regalado, Emerita Leonila Jesus Joaquin, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ing mas sponsors tamo po ngeni, Alvin Macalino, Ricardo Nalo Jr. and family. Inannounce ko na. Sinabi ko na po yung Dr. Nalo. Okay. Talakad tamo po para king dalita pamuklat.
Ilaging nagpam, pananganak, panang Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili kay kayo. At kaya Timori. Maya pagat panapon po kay kayo nga. Maya pagat panapon po among. May 1st, kaya katayang pagselebran ngayon altoy iti piyesta ng Apong San Jose, antimong patron daring Talapagobra. Ulinita, panalangin tamo ng Apong San Jose, ing kaligtasan, ampon da kalusugan daring kaya katamong Talapagobra, ding pengari tamo, ding kapatid tamo, ding anak tamo, at ding kamag-anak tamo, ding sablang hanggang magobra for safety and health. Iya ing kagatamong ipagparalampu ka nga pong San Jose nganing altoyti. Timurin, nganing altoyti May 1st, umpisan tayo ing pamagpentikasi, pangiparangal tamo, king Indong Maria, uling iti, iya ing bulan, naning Indo, king kagatamong pamag Santo Rosario. Baluta mo po kang Apong San Jose, kilog na ning pabanwa, makatadwa tamong magpintekasi, mababye parangal kaya. Ing bulan na ning March 19, at ing bulan na ning Mayo, antimong patron daring Talapagobra. Bulan na ning March 19, makadeklarya antimong patron of the Universal Church, antimong husband of Mary, ating May 1, makadeklaraya pong San Jose, antimong patron of the laborers, antimong metong carpenter. Bulan ing kilog na naman ning pabanwa, kay katayang pagselebran 2 bulan, kilog na ning pabanwa, ing pamagpentekasi at pamagkipag manano tamo king Hindu, ing bulan na ning Mayo at ing bulan na ning Oktubre. Months of Mother Mary. In apparition of Our Lady of Fatima way back in 1917 took 6 months in the making. May 13, and every 13th of the month thereafter, hanggang October. Patilipia, Indong Maria, karening anak. 1907, nyapin, itamong ngeni, ing legacy, sabi niya na kagatamong yapin, ing pagselebran tayo, parangalan tayo, kay katayang pagrosaryon, kapamilatan dareting bulan na riting, Mayo, ampon Oktubre. Ngayon pedandit, panagkat kay kayo ing ginakantala king luptam, rekikatam personal, akay duwanan king Diyos, kaniting banalamisa. Bangganita pang namanan ng Ginuy, kikatam panalangin, kapamilatan na ning masikan ang pamilat na pong San Jose, ag nanagdanyag kasta pa ang kapanisyan, karindamadan kasalan kimilabas. Itangan po, magkumpisal po, King Dios, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayalwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Maria ang kapilan ng Berhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatad, ipanalain niyo ko, King Dios, sa ginutam. In Diyos sa mayupain dito po alwa nagatang at kimpang patao na rin kasalanan tang. Idala nagatang sana kimpye alang angga. Amen.
Manalangin ka. O igpaming mayupaya miglalang at ari ni Meto Sikluban. King balang panahon san may tao. Ban pasulungan at gamitan din kayang kalam. Para king ikakayap na ring aliwa. Kapamilatan ng San Jose. Anting kay kaming uliran at patnube. Sa panukesan ang ganap king obrang adwan mo. At miras ka rin kayablasan na nakekang pengak. Idingan adwan may kamamilatan ng Kristong ginumi. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Colosas. Baboring sablang kayapan, idagdagyo kanitingan ing lugod. Uling itiya, ing bubuklod, king ganap, apamisa san metong. Magari sa karing pusuyo, ing kayapan ng Kristo. Uling para kaniti kayo meyawos. Misasan metong anting galamening metong mong katawan. Maging mapasalamat kayo sana. Nanumang sabihan niyo o daptan. Gawan niyo ngan king lagyo ning Ginong Jesus. King kapamilatana, pasalamatan niya ing Diyos ipa. Nanuman ing daraptan niyo, daptan niyong lawus king pusuyo, antimo waring ing Ginu, yang pagsilbihan niyo, at aliwa ring tao. Ganakan niyo king ablasana na kayo ning Ginu. Tanggapan niyo king Ginu, ing si Diana para karing pinili na. Uling ikristo, ya ing tune Panginuan, ake kayong susuywan. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Dios. O Ginu, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. O Ginu, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Bayo mo pepalto ring kabundukan, o ingyatong kekang lelangan. Ika na ing Diyos, ayalang kayangganan, at Diyos ka, king kapilan paman. O Ginu, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Babalik me ing tao, king alikabok, akeyang ibatan, kekang sasabihan, o anak daring tao, king alikabok, mibalik kayo, antilang patingapon, ding libong banwa keka, may ngari laking napon, alinabas na, o anting oras, amakuyad neng bengi. O Ginu, kaya kang tagumpe kaya kasang ibye. Inya iturumo ke kami, king ingbye makuyad ya, ban pusumi, king belwan, mipabiyas nan la. Ginu, ingke kang mua ke kami, angga kapilan. Ke kalasanang lunusan, dening ke kang alipan. O Ginu, king sablang dapat mi, tagumpe kaya kasanang ibye. Kagising mi neng abak, katmuan mo ke sana, king lugod mong alangkupas, ban magkanta kami at tumula, kabang mabiye kami. Ipakit mo karing talasuyo mo,
ing makapagmula lang dapat mo, paintulot mong ding palipimi, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginoo, king sablang dapat mi, tagumpe, kaya kasanang ibye. Ginoo puriyan niya, uling aldo-aldo lulutasana, kaya katamong problema, at Diyos yang kaya katamo misasalba. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka antimorin. Pangipasaging maipabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, magbalik ya king sarili ng balen, Jesus. Tiniruya king karelang sinagoga. May nga pamulalala ring may karandam kaya. No ka rin ang aniba, tingan ti kanyan, nakabiyas na. Ngaran kinutang. Makanano yung makarapat kareting mala. Ewari anak niya mo ning metong alwagi. Aliwawari Maria, Imana, ading kapatid na Hilary, Santiago, Jose, Simon at Judas. At alawari, kaya bayabe kid, ring kapatid ng babae. No ka rin nga ni kwa iti. Uli na nita si Quil Dengan. Nga na Jesus karela, mirarangalya mo imeto nga propeta, king sablang lugar, subali mo king sarili ng balen at king sarili ng pamilya. Eya, dinapat dakal na malaka rin, uling ela maniwala kaya. Ing mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Bayo tamong paike, king kaya tamong reflection, o pamigunam nga tamong manyawad ka masala na isip, king banal Espiritu. Datang ka o banal Espiritu, datang ka kumilataning masika na ng pamamilatan, ning milalablab alugod, ning imakulad ang puso ng Maria, ake kang pakamalan ay esposa. Amen. Ang tinapin po ng kikatamong balo, ngayon aldoy ti May 1st, pagselebrane, ng Indong Santa Iglesia, yung piyesta ng Apong San Jose, ang timong metong a laborer, patron saint of the laborers. May 1st, Labor Day, yapin holiday, ngayon aldoy ti king bansang Pilipinas, at ito yung counterpart na ning May Day daring komunismo king Russia. Itong May Day nga daratang ito, pagselebran ning komunismo
den kayang anak amagobra, May Day. So, May Day versus May 1st. Kekatam, niyo po. May Day, May, ampon D-A-Y, May Day equals the celebration of the workers of the communist country like Russia. Niyo po. Kay ba't itamong Katoliko, ita naman mitawli, itamong Kristiyano, itamong ating Diyos, ingkakatamong May 1st, yapin ingkakatamong May Day o Labor Day, king ating patron tamo, lang aliwanan ni San Jose. San Jose, ang tinapinimbalo tamo, is the most silent saint among all the saints in heaven. Manibat keti, ang gana ka rin marahil, very, very silent. And yet, asabi tamong silensyo yun, matahimik yun. Asabi tamong dakila yun. Dakilang extra ng kaligtasan. Mo itang dakila nun super dakila yun. King laranga na ning katang kaligtasan. Ulinita, nung video clips presentation tayo, o makeup presentation in terms of video clips tungkol kay Bienang San Jose, makaapat tamong senaryo. Number 1, a senaryo, malyaring i-video clip tamo at i-presenta harapan na rin tao ding manalbe yapining the betrothal of Joseph and Mary ing kasalan ing kasal dari Maria ampon Jose ing pamakitang wana ng Maria kang Jose at balutamo nung nano ing maging problema ka rin. Kabud mi kasala, natural at inang marriage contract, itang panga, kaya kabampangan, pe pabalo lang, mi pabalo na lang. O tang mi pabalo lang, ding mi asawa, at inang marriage contract. Anyang mi pabalo la rin ng adwa, kasal na lang, considered mi asawa na lang. Oning bayo mika consummation of their marriage, kay altawan ing asawang babae, ni Maria, makilamane. Dagul na problemang Jose. Antiya mong may takla na nabuntok. Bariyan sabihan, may takla na dangalan. Nung niya, penikwanan ng kawan niya, king makalihim, aparalan, kasi kasal na lahat ni kawan niya ni. Tino marriage contract, kitang pamipabalura. Ngayon, kitang intention na ngayon, nining Jose, king kayang paninap, pepatilip ya kaya ingangel. Naman itang matutudya meninap ya, alita mo, explain niya mo itang vision, mika vision niya, San Jose, ne po, na nga na ning angel, pakikawan yan, tatakasan, ingke kang asawang ni Maria, uliging kakaglina,
dapat nining Banal na Espiritu. Kanitaya pa mo mi baba presyon. Kanita na pa mo apisip-isip ang kayang papel anti mong foster father nining anak kay ni alangaliwa no ni kabubugtugan anak ng Diyos. Ito po yung first video clip. Ito nga senaryo. Ang kaduang senaryo, yapin ng Bethlehem. Niyang mibay siya king Belen, ang kaya katamong ay anak na nintao ng Diyos, karing king Belen. Nanong sasabyana, dingga pastul, may kapirapalang munta, king Belen, at nyo, anyang mirasla, king lalabangan sabsaban king Belen, ikit de, Yose nga na, ampon ni Maria, ampon ing anak, makakera, makabalot lampin, king lalabangan sabsaban. Ito yung another video clip. Na po, senaryo tungkol kay ng Apong San Jose. Ing katluya pining kintemplo, ing kapat a misteryo na ningga tula, presentation in the temple, presentare in offerte ding miyasawang Jose at Maria, ing karelang anak kin templo ng Jerusalem. Ing kapat senaryo, amalyaring i-video clip tamo, para albenta mo, lang aliwano ing pamaniplat, daring pamilya, papunta king Ehipto. Nga na ning angel, takas me, ing anak mo, uling pagnasaning papate Herodes. Nung inya, tinakas na lang sa ring Mindu delano Ehipto. Kaibat na nita, ing meto nga video clip, ing kalimang video clip o senaryo, ala ng tao, ala ng larawan, makadilit siya. Yapin ng biye, daring may pamilya, karing king Nazareth, kilub na ning at lumpulong banwa. 30 years, a hidden life of Jesus, Mary, and Joseph. Niya nga kupin, makadilit siya. Etayakit, blank siya, ing video clip. Uling alatamong balo, nung nano, ing may nga papalyari, kilom na ning 30 years amayat siya, karing king Nazareth. Pero, if you read between the lines, karin, napepaganan, ing pangkalipentero ng Apong Jose. Pepakanala, kapamilatan ng pamagobra na antimong kalipentero, peparagul ni anak na, pepagaral ni, binyaya ni, o ita, mupin, eta mo balo, ing ang resa-resang mga papalyari, ketang kilog na ning 30 years. But if you read between the lines, karin akit mo, karin aisip mo, numakananyo, kapagal na atang Jose. Ing pamagobra na antimong kalipintero. King kapamilatan ning simpleng o super simpleng obra, mabayad a obra, timong kalipintero. Ing kayang craft ay karin distusan, ing
kayang pamilya. Karine pe paragul, Jesus. Kitang nobenaryo ng apong San Jose, kaya kaming binasa, kilog na ning siya mayaldo, na makasanbit la ka rin. Kakonsuelo mo, O Jose. Telan ne in Diyos. Kengke kang gamat. Pepakan me. Inwas me. Dinilu me. Alang anghel at alang tao, may katalang kayo. Ikamu o San Jose, ing may palag gawa kanite. Kasi ang anak ay ta, niyang bingot niya, ang ganitan dangol niya, maging binatilyo niya. Kaya mo, Diyos 100%, no ne, 100% tao niya. Ne? Tao yang tutu, Diyos yang tutu. At uli dito, nganapin itang amano o panalangin, king nobenaryo, kapalad mo, O Jose. Ding pignasandang, ding hangela amignasang talan, sulyapan, in Diyos, ikamong bukod, ing may kagawa kanini. Kapalad mo, potang dandaman mo, kaya labi na ning anak, ay Jesus, tatang. Kaluguran kong tatang. Kapalad mo, Jose, anyang diluan me, ing anak ning Diyos. Alang anghel, amay katalang kaya. O ita, makanya niya muwari, kataluktok, akasigi, kay San Jose, libistat man, o lipat na ni, metong niyang very silent saint. Lipat na nitang alang masasambit la, dakal tungkol kaya. And yet, if you read nga kupin, between the lines, nung manyalapsupan tamo, kilog na nitang 30 years amayat siya, anong sinesene, ing kayang anak, ayapin ing kabubugtungan anak ng Diyos, asabi mo kang apong Jose, kaswerte mo, San Jose. Kaya po'y San Jose, ang katamong pagselebran, akapiestan antimong kalipintero, and pikarine, ining simply ordinaryong obra ngayon ni uling kaniti kene pe paragul pe pagaral at sinundo ng ding kayang pamilya kaya yang tustusan kaning simpleng ordinaryong obra carpenter nyapin kaning obra ngayning simple at ordinaryo iyaw may kiyang patron daring sablang talapag-obra. Amen. Taragata. Pagamalang kong kapatid, king pamamilatan ng San Jose, manalangin tamo kin Diyos, parkaring kaya katam pamangailangan, ing pamangailangan, ding sablang talapag-obra, at ning mabilugas Santa Iglesia. Ing pakibat, king balang kedonan, Ginoo, papamungan mong mayap ing kay kaming obra. Itangan po, Ginoo, papamungan mong mayap, ingke kaming obro.
para king kabilugan a Santa Iglesia Katolika, maging tapat ya sana kang Kristo, antimo nung makananong San Jose, tapat yang migmalasakit at megobra, karing sablang aldo ning Biena. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. para karing pamuntok ding sablang bansa, mabiyasa lasana kang San Jose, kilalanan da king ding talapagobra, maragulnong dake ning balang pamilya at ning balang bansa, at uli nito, dapat lang merinan karampatan apansin, para king ikaunlad ning yato. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. para karing pamuntok daring unyon daring talapagobra, era sana kakalingwan ing turo ng Kristo, dikil king lugod parang tao, magsikap la para king ikakayap ding miyembro at ding kumpanyang pipagobranda, emu para king sarili rang upaya at kapakanan. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. para karing sablang talapagobra, lawanda sana ing karelang obra, anting lawuslub apamanyuyo king Dios, banketa, munlad ing karelang kabilyan. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. ngeni po adwan tamu ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, papamungan mong mayap, ingkaya kaming obra. Ginoo, sa panakesta na ring merito at panalangin ng San Jose, ang esposo ng banal mong Hindu, apayapakit kay kami king dignidad ng obra. Kami milatan akamtan, misan itang emi agyong akamtan magdilidil. Di na doon kami milatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kay kapadat paningkakot kay gayon daon matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning ginuiting dawon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kiyakatay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tam. O igpaming miglalang sibuling sablang pakalulo. Balikdan mo rin ang kekabing ayin kaniting kapiesta ng San Jose. Bustan mong iting sakripisyo mi, maging santungan dering sablang mamaos kek. Itinganad mo ikaw milata ng Kristong ginumi. Ginuman at tiliyak kay kayo. At kaya ka At Timuri, nanyo rin pusoyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karpat dapat at Tunepin karapat dapat at matulit sugat at makakabusing pasalamatan na kayong sablang penandit. At numan ka rin o ginabanalay pa, mayupain tuto at talangangan Diyos kawalatan ng Kristong ginumi. Biriyan mong miyabi aking nuan, abiren Maria. Yose ay zahan mo, king katapatan, ban ating igpang lumingap, king balayan na makayagom, king kekang anak. King kayupayaning Espiritu Santo, bait na nimbiren Maria, ing pakamalan mong anak at para karela, meging malingap yang kapamilatan ng pamanluwaluno. Ulinita kamberan sa blangko, ring angel karimbanwa, dalit ming kekang ligay lang tuk ng ngaming ang kakanta. Tunay kapin badalo, ginigayang panibatan na ng sablang kabanalan, ulinay kapag palampung ipabanalan mga saditing ayin, ngaslag ni Espiritu ban para kay kami, malalang katawan at daya ng ginamang Yesu Kristo. Mayandaan kusang lubking pamilas at kamatayan kinwaning tinap. Kaya pasalamat siya kay piraso ni at binyan ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya. Ikungan at kananye, iti ang ganakong katawan na midaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis. Pasibahan pa salamat kay katbinyaning kalis karing kay Dizipolos nga natanggapan niya. Ikungan at minamkaw kani. Iri ang kalis ni ganakong daya. Daning bayo tala hanggang tipan. Amibu para kay paring sablang tao. Manggit ang ipatawaran ng kasalaan daptan niyo iti bilang kapika kanakan kanak. Pasagtangin misteryo ng kasalpantayanan.
Nyangin gaganakan miya igpa, ang kamatayan at pamanyabli ng mebyen ng anak mo, raon miya kegay din tinapin ng gie at ang kalis ning kaligtas na laing pasalamatan keka, ang pepaliryan magaming, matampang talakadara panuban sumuyo kek. Mapangbabamin ang paggamumo, kingi kami ang sanang misalusul, king katawan at daing Kristo, tipuna na kami ang ting metong, ning banal na Espiritu. Nganakan may oig pa ang Santa Iglesia ang makalaganap, king meto yat baniganap yas sa king lugod. Kambening kaming Papay Francisco Florentino, kaming Arsabispo, Pasiano kaming Arsabispo, Emerito at ding sa Blangpar. Nganakan mula naman din kaming ipanalangin ngayon, minsan pa king lugdam. Nganakan talang katam personal akay donan king Ginoo kaniting banalamis. Ganakan mula naman, dinganak mong di Clarita, Rufino, Lazida, Nicolas, Renato, Florencia, Enriquez, Aprionio, Eugenia, Juana, Carmen, Lorenzo, Joseph, Jeffrey, Catalina, Jose, Eliseo, Teresita, Felix Jr., Senior, Esperanza, Regalado, Emerita, Leonila at Jesus, ay naus mong meko, kede king yat. Ang tiningin binyag, may atela kambyan ng Kristo, mirakain naman san, king kayang pangsabing may biye, ganakan mula naman, ding kapatid pe painaon at maninayang sabing may, at ding sablang may ang unabiye, tanggapan mo san, kimaligay ng harapan, pagalul mo kengan, gawin keng karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambe, ino na Birhen Maria, indo rin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis ang esposa gabi ng Apostoles, ading sablang santos at tinupad king malmong kaburian, ang kay kabaning panun, pura nagat paligay ka pamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang bayupay, kagawin ng Espiritu Santo, pura nagat parangalan, manggaman king alangangyaw. Ngayon po rin tayong ipamigilang at maganaka kay katao. Isamba yaing laklubo Nakangin kayamu Ipaniwa ilo Ketisuli antibha May pamituaring lupmo Engkau kami kinagawa Ipiemo ke kami kinagawin Ampon mo ke kami Ding sa amikeka Antining pamamatami Kaming ikasakin Mga emuke pa'y sa aking tukso Anay ikamuski Ikaw sa gamiyo, kinuking sa bulang marok, malagang paggalubing kapayapan, gayong panahon, be, pangging kasapan, gayong pagkalulo.
Ratiging may kabus king kasalanan, baligtas kami sa belang kaligaligan. Kamunay kami kamben, malikain ka panaligan, king panyatan Iso Kristong kay kaming talapangabos. O Ginoong Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakpong ko kegay, ing kapayapan ko abiyay ko kegay. Amo sana balikdan din kay kami kasalanan, nilawan ko sa pantayanan, ing kayong iglesia at pamayapan, may panbilog, nagpang king kabarian mo, ing biyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ilagod at kapayapan, ing manatili sa kapilan man kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Pakitapungin, may kakami itong tama at may kakalugod king kapay. Peace. Yawing ko rin ng Diyos, niyawing malakong kasalanan ng iyak, noon lari mayayaos kingapunan ng kordero. Ginoy ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manatili tapong makasiklod. Tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa. Tatanggapang keng mitmong lugod at kapasalamatan, ingke kang divinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadyosan, babalot ni ing katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka. Kakong pakamalan ay pa, pagparalampo ko keka, ing panwalo mo ko at ding pakamalan ko. Kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biyeko, king pamanyuyu keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan ay pa, ibiyemo ing pakalulo, kareting masakit a panahon, kaluguran na igpa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladwa, at panga Diyos ning kekang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon parang kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O ikpaming malagid pagirandan manuaring panalangin ding sablang pasagnaan mo kaniting Eucharistia. King alimbawa ng San Jose, abulalag sa king geming kekang lugod at makapagsaya. King kekang kapayapan manggamang kapilan, iriado ng kamulatan ng Kristong ginumi. Ginumanatili kay kayo. At kaya Timorin. Pwede kayo ng Diyos, ang Igpa, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang Isa may arami kayo, King, pamikakalugod. Salamat, King Dios. Tuki po yung prosesyon. Tuki po yung prosesyon. Kaibat na ng misa.
Kilingap mo, kaliwanaging biyerni. Kilingap mo, maligayang San Jose. Damdam ka sa aking hangin, at pamilatan mo, kaming kapayapaan king puso. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang San Jose. Liningap me, i Jesus, King lugod mong maula, meging tune kang bante ning sala. Kasintian, kalulong karpintero, King Kasintian, maligayang San Jose. Obrang mayap tepat mo, obrero nindilu, obra at panalangin dinaulo. Wala ka, King Diyos at pangakuna. Benwala ka, maligayang San Jose. Maestro ni panalangin, ibye mo ing kalam, ing Diyos pakiramdaman niya at tukyan. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang Inagingit pa aning anak, aning banal na espiritu. Amen.
Mayo. Banwa, balang bulan ng Mayo, para kalantayan kaya katang malayo, kapamilan pa namin ang osang tamang Flores de Mayo. Inyang ngening mumunong nga doning Mayo, makatipon tamang pinkayang harapan, ban kapamilatan na rin yung pangtang sampada, at wan tala rin kaya katang sarili, ang timong pamiparangal at pamamiyang kapurian kaya. Ingantikan itin pamiparangal kang Maria, nasampat niya kay mata ng Diyos, at natuya ka rin ang sabitan ng masamping pagkaling Pilipino. Migit niyang tumulay Maria, nung itin gagawin tamang kamagdaon sa pada, abayan tayong pamigunan ka rin ang mano ng Diyos. At kapamilatan na sa amin hindi, binablang ipapagkapilit, tamang apusan na rin mga sampat ng virtudes o kapanalan. Manali na sana, imbala nga doon ng Mayo, magandalan niya, yung tunay ang pamanglagot at pamagkapilit, makitulad kang Maria. Ang ilan naman, magmulot. At kasi pang malupaya, iba't paking kamalamang, ilan mo ng hiligtas yung tao, yung kasalanan, ipamanapan mo, panitin pangako, piniling niya Maria, panitin ko na din siya kapit na pangako, sa pagmukami na kawasan ng nasa mo, ba't natularan niyo ang iyo, kinsalang kabanalan at kinsalang Pamamasan ni Bat, kinlubong ni Genesis, ang pinong Diyos, sinabi na kanita, tinipingan, ulit gawa mo itin, isang pakakarangan kang animal at karansan ng laso. Katapang layang at siyan mo, at king alikabok ka mga biyayan, king kakabandig biya mo. Dawan ta kong bikasama, di ka ang pongin babae. Mikapikasawan, king palipi mo at king palipi na. Ya, dakurakan me, imbuntok mo at ika, tuktukan be ang kanyang sako. Itiyay ang amana ng puno. Salamat ng Diyos. Dalita pakibat, dalitaan niyang bayong dalit, yung ginuuli ning makapagmulalan ng dapat. Dalitaan niyang bayong dalit, yung ginuuli ning makapagmulalan ng dapat, yung sarilang upaya ng banal ng sikanan ng tagumpay, ikuha ng kimtan. Dalitaan niyang bayong dalit, yung ginuuli ning makapagmulalan ng dapat. Yung ginuuli, pepakik na inkiyang tagumpay, inkiyang katuliran sa bansa. Nakakalinguan, inlugod na at katapatan, king Neto Balen in Israel. Dalitan niyang bayong dalit yung ginuuli makapagmulala ng dapat. Ding sabang sulok na ninyato, ikitda yung makalikas ng upaya ni kakatanong Diyos, Puriyan mengit mong tula Diyos, o meto yato, inisok mo't idalit ni kakang tula. Dalitan niyang bayong dalit yung ginuuli makapagmulala ng dapat. Ngini po sumulong tanat, pag-umpisang kami po yung prosesyon. Habang mag-prosesyon tayo po, pangatin tayo po yung banal na rosaryo. Sasalpantaya kung yung Diyos ibang may pangituto, hinalaking balwat natin, at king butong malakros ang ginutabo, Pahilagyan ng Espiritu Santo, ibait kang sa tamarang Birhen, lina sa ilalim ng payong Poncio Pilato, lipa kong king Cruz, Mete at Mikutut. Tinipaya ka rin may mamatin, king Katlong Aldo, sinubli ang medye. Kay Prito siya banua, makaluklukwanan ng Diyos, ipang may payong tuto. Ba't ka rin magbalik yan naman, Keti, paano ka rin babaya kung may mamatin? Sasalban tayo ng kumanting Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, Impami sa mga pinsan, ipamagkakaw ng kasalanan, ipausigirang wedding mete, as kaya at nakakakak. Impami ang ilaman mo ako sa bigat mo. Datang kakang sa karyan niya, ipamikot mo, sulit ang kayo. Lord, gano'n kaya kami
Kinglingap mo, paniwalang biyeni. Kinglingap mo, maligayang San Jose. Damdam ka sa aking kami, at pamilatan mo, kaming kapayapaan king puso. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang San Jose. Liningap me, i Jesus, King lugod mong maula, meging tune kang bante ning sala. Kasintihan, kalulong karpintero, King kasintihan, maligayang San Jose. Obrang mayap, tepat mo, obrero nindilu, obra at panalangin dinauntun. Wala ka, King Diyos at pangakuna. Wala ka, maligayang San Jose. Maestro ni panalangin, ibye mo ing kanam, ing Diyos pakiramdaman niya at tukyan.
Kilingap mo, kaliwanaging biyernes. Kilingap mo, maligayang San Jose. Damdam ka sa aking pag-ibig at pamilagay mo, kakaming kapayapaan king puso. Nazaret, ang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang San Jose. Lilingap me, i Jesus, King lugod mong maula, meging tune kang bante ning sala. Kasintian, kalulong karpintero, Kasintian, maligayang San Jose. Obrang mayap tepat mo, obrero nindilu, obra at panalangin dinaulo. Wala ka, King Diyos at pangakuna. Benwala ka, maligayang San Jose. Maestro ni panalangin, ibiemu ingkanam, in Diyos pakiramdaman niya at tukyan. Maria, Virgen lindo, malungkot, kekeng tutu. 「
Lingap mo, kaliwanagin biyerni. Lingap mo, maligayang San Jose. Damdam ka sa aking hangin, at pamilatan mo, kaming kapayapaan king puso. Nazaret, kang beningwa na Birhen. King Nazaret, o maligayang San Jose. Liningap me, i Jesus, King lugod mong maula, meging tune kang bante ning sala. Kasintian, kalulong karpintero. Kasintian, maligayang San Jose. Obrang mayap tepat mo, obrero ninggilo, obra at panalangin dinaundo. Wala ka, King Diyos at pangakuna. Wala ka, maligayang San Jose. Maestro ni panalangin, ibye mo ingkanam, ing Diyos pakiramdaman niya at tukyan.
Ausan mia, Virgen indok, malukot, kekeng tutup. Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ket malsinta. Uling yahi, kekeng indok, malukot, kekeng tutup. Inalise, mamamuri, kinay nagma, tastili. Ausan mia, Virgen indok, malukot, kekeng tutup. Kilingap mo, paliwanaging biyeni. Kilingap mo, maligayang San Jose. Damdakasan kay kami, at pamilatan mo, kaming kapayapaan king puso. Nazaret, kang beningwa na Virgen, King Nazaret, o maligayang San Jose. Liningap me, i Jesus, King lugod mong maula, meging tune kang bante ning sala. Kasintian, kalulung karpintero, King Kasintian, maligayang San Jose. Obrang mayap tepat mo, obrero ningginu, obra at panalangin dinaulo. Wala ka, King Diyos at pangakuna. Ben wala ka, maligayang San Jose. Maestro ni panalangin, ibiemu ing kanam, ing Diyos pakiramdaman niya at tukyan. Ausan mia,
Lingap mo, paliwanagin biyeni. Lingap mo, maligayang San Jose. Damdakasan kami at paminatay mo, kaming kapayapaan king puso. Nazaret, ang beningwa na Birhen. King Nazaret, o maligayang San Jose. Liningap me, i Jesus, King lugod mong maula, meging tune kang bante ning sala. Alno, alno, kang Maria, kagaling ket masinta. Uning yaing kekegito, malungkot kekegtuto. Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino, malungkot kekegtuto. Alno, alno, kang Maria, kagaling ket masinta. Uling yaing kekegino, malungkot kekegtuto. Hinalise pamamuri, hinay nagmatastili. Ausan Mia, Virgenino, malungkot kekegtuto. Alno, alno, kang Maria, kagaling ket masinta. Uning yaing kekegito,